Yes, nibyo ni amakuru atugeraho nonaha aturuka mu mujyi wa Balaka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yemeza neza ko ariho bamwe mu basirikare ba Fdlr, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bagombaga kuba bagaba ibitero ku birindiro bya MA23 bahungiye. Hagaragaye amashusho mato cyane agaragaza ingabo z'abarundi zisa naho ziri gupakira bimwe mu bikoresho byagombaga kwifashishwa muri iki gice, birimo amaboxi y'amasasu, imbunda ntoya, byose bishyirwa mu makamyo ya gisirikare ndetse babikoraga ubona bari ku gitutu gikomeye cyane. Ese bigenze bite? Ninde uteye izi ngabo z'u Burundi guhambira utwazo zigafata umwanzuro wo kuba ziva muri ibi bice? Ibi byose ndabifite hano ndabikubwira cyane. MA23 yongeye kubanigira hagati neza ati aho guhera umwuka turava mwaka gace. Ni ibitero bikomeye cyane bisa naho MA23 noneho yongeye gukoresha imbaraga nyinshi cyane kandi zifatwa nkaho ari imbaraga z'umurengera. Ibiturika byongeye kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Balaka, aho benshi bavuze neza ko MA23 ariho yaturutse yongera kumanuka ndetse ikagaragaza neza ko yari ifite imbaraga zidasanzwe. Abasirikare benshi cyane b'uyu mutwe wa AFC MA23 bongeye gusa naho bagaragaza urwego rudasanzwe rw'imirwanire, kuko bongeye gusa naho bagoteye hagati ingabo z'u Burundi ndetse nabo bari bafatikanyije biganjemo Fdlr mwakariya gace ka Balaka, maze hahita hamera nk'ahabaye uruziga, akayira gato ko gusohokeramo kasaga naho kateguwe. MA23 yari yamaze gusa naho iniga neza ikoresheje ya systeme y'uruziramire yafashe umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ni systeme MA23 ikoresha ikataka iturutse impande zose ndetse cyangwa igafata umwanzuro wo kugota igicwerereyemo. Nta ramforo y'imiti, nta ramforo y'abasirikare, nta ramforo y'icyari cyo cyose ndetse nta backup y'abasirikare, nta miti yinjira, nta biryo. Byose biza gutuma unanirwa ukaba utagishoboye kurwana, maze igatangira kugucanaho umuriro ukagerageza kwirukanka na bya bikoresho wari usanganywe utagifite imbaraga zo kubihungana. Ibi nibyo bibaye Balaka. Abasirikare b'abarundi bagaragaye bari kuri pressure vuba ndetse bafite umurava mwinshi cyane, ariko n'igihunga kinini bapakira ibikoresho bya gisirikare bisa nkaho batari bunabipakire byose, kuko bafataga ibyo babonye hafi nyuma yo kumenya ko bamaze kwatakwa ku buryo bukomeye cyane na MA23. Nyamara ibi babikoze mu gihe bari gushinga ibirindiro bikomeye cyane muri iki gice kugira ngo baze kuhashyira camp cyangwa se barracks itanyeganyezwa y'ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Nyamara se bigenze bite ko akawa mugani aba nabo wagira ko banyuzwemo? Ubu tuvugana rero hakomeje kugaragara ibimenyetso byinshi cyane ko MA23 muri uyu mujyi wa Balaka yamaze kwiha ijambo, ndetse yongeye gusa naho igaragaza neza ko ahantu hose ihari, ndetse nk'uko biri kugenda bigaragara mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Amasasu yo ni menshi ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya, bisa nkaho nta marokete manini yigeze akoreshwa, nta kijyanye na drone cyangwa se ikindi gitero cyo mu kirere kigeze gikorwa, yaba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo ndetse no ku ruhande rw'ingabo za MA23. Uretse ko bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyahamagaye gisaba ko cyatabarwa mu bijyanye no kuba hakoreshwa drone, maze bakaza kurasa kuri MA23 ikaza kuva muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Balaka. Ariko ntabwo byaje kubakundira ibyo baje kuba bafata nkaho batitaweho, ariko guhita bifatira ibikoresho byabo, ibikoresho nabyo badashobora gupakira ngo babitware, kuko ubwoba ni bwose. Barakeka ko MA23 ishobora kubitambika ndetse kugira ngo ize gusigarana izi ntwaro ndetse n'aya maboxi y'amasansu menshi cyane yiganjemo ay'imbunda ntoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho ibintu byahinduye isura, amazi nta kiriya yandi. AFC MA23 nibyo koko ifatikanyije na Twirwaneho bakomeje kugerageza gukoresha tekinike na taktike z'urugamba kugira ngo babanze kuba bakura mu nzira ibi birindiro bisa naho biri mu birometero bikeya yaho bafite, maze ibirindiro nimara kuhava umwanzi azajya kongera kwiregurupa aza bamureba maze biborohere cyane. Ibi rero bari kubigeraho cyane, ndetse dore ko nta n'impuhwe barimo bakubita batababariye nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi bongeye kugaragara basa naho bari guhungana igihunga kidasanzwe. Twimanukire hano mu mujyi wa Uvira, amabariyeri 3 akomeye
y'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Yose yarituwe na MA23 nyuma yo kwapurika force zidasanzwe kuri izi ngabo kurasana gukomeye cyane, maze biza kurangira umuhanda mugari winjira mu mujyi wa Uvira nibura ibice bitageze mu kilometero hari bariyeri ebyiri bivugwa neza ko arizo zari zikomeye kurusha izindi, ndetse n'indi ya gatatu yamaze nayo kurimburwa na MA23, maze abaturage bakaba bongeye kugira urujya n'uruza nk'uko bigenda bigaragara. Iyi bariyeri zikimara gukurwaho kuko zasaga naho ari hamwe muho ingabo z'u Burundi ndetse na MA23 barwaniye, ariko hagaragaye Wazalendo bivugwa neza ko ariho zamburiraga abaturage bavuye kurema amasoko ndetse n'abandi bavuye mu mirimo yabo, kuko kwatambukaga wasabwaga kwerekana ibyangombwa ndetse bakanagusaka, byaba ngombwa akagira ibyayo basigarana. Ubu aha habohowe ni nyabagendwa cyane, MA23 yamaze kubikora kandi yabigezeho. Benshi baravuga neza ko ubu izi bariyeri zari zarashyizweho kugira ngo zifashishwe gukontorora ushobora kwinjira mu mujyi wa Uvira niba koko atarimo maneko cyangwa se umutasi wa MA23 cyangwa se niba nta gikoresho cya gisirikare yinjiranye. Ubu rero MA23 mu gukuraho izi bariyeri ishobora kongera umubare w'abatasi cyangwa se n'abandi bayifasha muri uru rugamba mu buryo buri indiregite baherereye ku butaka bwa Uvira. Ibyatangiye kugaragara nkaho abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batari sefu cyane, baraza kuba babona abantu bari kumwe umunsi ku munsi, nyamara baranirwe gutandukanya abaturage n'abasirikare bakomeza kugenda babaneka nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. MA23 noneho bisa naho itari gufata ibice yitezeho kuba yagumana, ahubwo iri gukoresha strategie zose kugira ngo inanize abo bahanganye mu rugamba maze baze kwikura muri iyi mirwano. Nibyo kandi niko biri kugenda bigaragara. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira dushobora kumva inkuru yemeza neza ko intare zamaze kongera kuwinjiramo. Bigenze bite kugira ngo uyu second lieutenant Everine nk'uko amakuru abitangaza aze kuba yafatwa na MA23 ndetse afatirwe ku rugamba? Umusirikare nk'uyu mu gisoda cy'u Burundi n'umwe mu baba bakomeye, ariko nawe yatunguwe cyane. Ni mirometero 3 turutse Fizi mu isantere, aho bivugwa neza ko uyu ariko ashobora kuba yagambaniwe na bamwe mu bafatwa nk'aho ari abaturage. Benshi bakeka ko bashobora kuba ari ibyitso bya MA23 bibarizwa mwari ya makaritsiye. Uyu yari arimo agenda ari kumwe n'ingabo zimucungira umutekano, habaho ikimeze nko gutungurwa n'urufaya rw'amasasu yanyuraga imbere n'inyuma. Biza kurangira uyu mugore nk'uko byagiye bitangazwa, kuko nta wafashe amashusho y'uko byagenze, gusa hagaragaye ifoto ye yamaze gutabwa muri yombi na MA23. Abasirikare 6 bari bamucungiye umutekano baje gusa naho bamanitse intwaro, ubwo 4 bari bamaze gupfa. Ibintu biza kurangira uyu mugore afashwe ndetse ahita ashyirwa mu pick-up ya MA23 yirukanyirizwa mu bice na n'ubu utapfa kumenya. Ariko kandi ibi byose abaturage babivuga babonye amasasu menshi cyane anyuranyuranamo, bafata umwanzuro wo kwirukanka bava hafi y'ayo masasu. Ibyinshi ntabwo babashije kubona uko byagenze nk'uko bagiye batanga amakuru, gusa inkuru ikomeye ndetse inababaje yamaze gutaha hakurya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ndetse nanone uyu ni umutwaro ukomeye cyane, bivugwa neza ko Tshisekedi yongeye kwishyiraho wo kuba akomeje kuba ahabwa ubufasha bw'abasirikare b'u Burundi, nyamara bagakomeza kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe ingabo ze zitari tayari kurinda umutekano. Abarundi ni bamwe mu bakomeje kugenda bagaragaza neza ko batishimiye na gatoya ibiri kubaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu second lieutenant cyangwa se Lieutenant Everine w'imyaka 38 nk'uko bitangazwa, asize abana 3 ndetse n'umugabo. Bivugwa neza ko n'umugabo we akora mu nzego z'umutekano ku butaka bw'u Burundi, ariko ntabwo twigeze tumenya inzego z'umutekano akoramo, niba ari igisoda cyangwa se ari igipolisi. Gusa igihari nuko uyu yamaze gufatwa. Reka tureke gukoresha imvugo ko asize, kuko aracyahumeka kuko ntigeze yicwa. Gusa ubu tuvugana abana be n'umuryango we muri rusange bari ku butaka bw'u Burundi hariya katikati i Bujumbura mu Ivire. Byamaze kumenya
biramenyekana ko nabo iyi nkuru yamaze kubageraho, ariko kandi byongeye kuba igisebo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Amakuru aragaragaza byinshi cyane bisa naho ari urucantege rukomeje kwitura ku ngabo z'u Burundi zikomeje gupanga bapangurura ibyo zigerageje gukora byose bikaburizwamo. Ubundi wakibaza ngo uyu yaraje gukora iki? Nubwo atari mu basirikare wavuga ko bakomeye cyane, ariko umusirikare ufite ipeti rya suriyetona nabo batangira kubarwa nk'umusiniya officer nk'uko bigenda bigaragara mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bituma benshi bakomeza gutinyura urugamba. Hari koherezwa bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo baze gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'uko urugamba rugomba kumera, kuko MA23 ngo igomba kwamburwa bimwe mu bice yamaze kwigarurira. Mu gihe benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya MA23 ibyo cyamaze kugenda gikora bisa naho ari ibintu bidasanzwe, kuko cyamaze kuzenguruka umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi b'umutwe wa MLDP twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, baravuga neza ko bo bitegeye umujyi wa Uvira neza, bongeye gufata andi makaritsiye ndetse no ku mabarabara nka route 5. Aha hose bongeye kuhagaba ibitero ndetse birukana ingabo za leta ya Congo, ariko bashimangiye neza ko kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere hatari kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo benshi, ahubwo higanjemo bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Mayimayi ndetse na Fdlr, akaba aribo bari kugenda bahangana umunsi ku munsi. Ibi byose birakomeza kugenda bitanga ukuri kw'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ari akavuga neza ko inkundura abarundi bari gutegura iri gusa naho ibagaruka rugikubita, kuko abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi baje kwiga ikibuga ndetse ngo banatanga amabwiriza banerekane ibigomba gukorwa, bari guherwaho ndetse bakaza kugenda baraswa. Ibyo benshi bashimangira neza ko hashobora kuba harimo ikimeze nk'akagambane muri iki gisirikare cy'u Burundi, utanga amakuru ndetse agasa naho anayatanga ku mwanzi bahanganye ariwe MA23. Inkuru zirasobanura byinshi cyane, zerekana neza ko abasirikare benshi cyane ku rugamba bakomeje kugenda bahungira mu bice bitandukanye uretse route 5 cyangwa se barabara rya 5. Amakuru avuga neza ko ibice uyu mutwe wa twirwanaho na MA23 bamaze kugeramo ni ibice uturutse hariya ku butaka bw'u Burundi ndetse Bujumbura katikate mu murwa mukuru. Bavuga ko bafite intwaro nyinshi cyane zishobora kurasa ku butaka bw'u Burundi ndetse kuko hari haduyi cyangwa se umwanzi wabo, ariko bagashimangira neza ko ibi batabikora kuko ubu bazi neza ko ari ibice birimo abaturage. Ibi rero bakabivuga bavuga ko batirengagije neza ko ingabo z'u Burundi zabateye, ariko ntacyo bashaka kugira icyo babikoraho ngo baze kuba barasa ku butaka bw'u Burundi. Urugamba rurakomeye. Uyu second lieutenant Everine we ibyo ntabwo turuza kumenya uko biza kugenda, niba aza kuba yakicwa cyangwa se akagirwa imbohe y'intambara. Ibi byose biraza gushyirwa ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ugomba kugira icyo akora kugira ngo MA23 ibe yarekura abasirikare b'abarundi yafashe, nubwo bisa naho bizamusaba ikiguzi kiremereye cyane. Nkubwire uko indege yahagurutse ndetse na gahunda yari ifite nuko yahanuwe kugeza kuri ubu ikaba yamaze kwitura hasi, ku buryo yatangiye no gufatwa n'inkongi y'umuriro igice kimwe, ariko bikaza kurangira izimijwe, ariko abarimo uretse babiri barokotse, abandi bivugwa neza ko bitabye Imana kuko igice cy'imbere cyose cyamaze kwangirika nyuma y'uko iyi ndege yarashwe no kugasuzuguro gakomeye rwose. Yarashwe n'imbunda ya 12, ibintu bidasanzwe, ndetse iyi ndege abari bayitwaye basa naho biraye cyane bakagendera ku butumburuke butari ubwo hejuru. Ubundi izi ndege ziraswa n'amakompura ndetse n'amaroketi aremereye cyane. Imbunda nka 12 nubwo nayo itoroshye guhanura indege, bisa naho uba ukoze ikintu kidasanzwe. Nibyo byabaye rero abasirikare b'abarundi ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Indege yari yihagurukiye rwose ije gusa naho izana abasirikare bagomba kwifashishwa, ariko kandi n'ibikoresho by'itumanaho bivugwa neza ko byasaga naho byabaye ibyibura muri izi ngabo bitewe n'uko itumanaho ryinjiriwe. Iyi ndege rero yo mu bwoko bwa Apache helicopter, iyi ni indege ubundi busanzwe ibifite imbunda enye, imbunda ebyiri kuri buri ruhande ugereranyije, kuko abazikoresha bafite ibikoresho bya gisirikare bafasha kureba hasi mu butumburuke ubwo aribwo bwose, ndetse bakaba bareba n'uri hasi byarimo bakamenya ibice bari buze kurasamo
bitabagoye kandi ikaba ifite umuvuduko udasanzwe, ikaba yakifashishwa no gukora iperereza kuko ifite ibyuma bifata amashusho, gukurura neza kugeza n'agashishi kari ku butaka kaba gashobora gufatwa. Ibi byose rero bisa nkaho bibaye impfabusa. Iyi ndege rero yarashwe n'umusirikare bitaramenyekana igice yari arimo, gusa ni ibice byo mu mujyi wa Uvira, ariko kandi biravugwa neza ko arimo 23. Abandi bati izi ngabo nazo zirimo ziritera kuko harakoreshejwe imbunda mu bwoko bwa 12 kugira ngo irase iyi ndege, ibintu bitari bisanzwe cyane. Ariko kandi ibi sibyo byabaye ikibazo kuko si ubwa mbere MA23 yahanura indege y'igisoda cy'u Burundi, ahubwo ikibazo cyabaye Abarundi bakomeje guhaguruka. Abaturage bo ku butaka bw'u Burundi bamwe na bamwe, by'umwihariko abatuye Igitega, batangiye kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo gikomeje kumara ibikoresho ndetse n'abasirikare babo bashirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bisa naho batangiye kwinuba ndetse bagaragaza neza ko batishimiye imiyoborere ya General Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, usa naho iyi ntambara yayigize ku rwego rwo hejuru, akaba ari nayo mpamvu nawe akomeje kugenda ayihuriramo n'ibihombo bikomeye cyane. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bisa naho ari ibimenyetso byemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye ubu none asa naho adafite byinshi cyane byo gusobanurira Abarundi. Indege yahagurutse abaturage benshi cyane bayireba, dore ko yanagenderaga ku butumburuke butari ubwo hejuru. Abarundi bati ibikoresho byacu bya gisirikare birimo biracunga umutekano. Nibyo koko, ntibamenye ko indege yoherejwe ku butaka bwa Congo yahise inahanurirwa. Ibintu bisa naho byakomeje kugenda byibazwaho na benshi. Ubu tuvugana rero ntabwo amakuru menshi cyane y'indege arajya hanze, gusa byagaragaye neza ko ari agahinda, asa naho ari igikuba cyacitse muri izi ngabo. Nibyo koko byabaye ibintu bidasanzwe, ariko kandi hagaragaye ibindi bimenyetso bisa naho bica amarenga ko uyu mujyi wa Uvira igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo ibyo MA23 iri kubakorera bisa naho yazengurutse iri kubakanda gake maze ikaba yatangira kubacanaho umuriro, mu gihe baba bamaze gucika intege nta ramforo n'ibindi byose bashobora kwifashisha, kuko imihanda yashoboraga guturukamo ubufasha bwa gisirikare ubwo ari bwo bwose isa naho yamaze kugotwa. Ndetse MA23 yashyizeho abasirikare bayo ku mabariyeri, ndetse ibice nka Puezero umanuka werekeza mu mujyi wa Uvira, ibice bya Mikenke n'ibindi bice bitandukanye bigana mu mujyi wa Uvira. Ibi rero biri gutuma abasirikare b'Abarundi, yaba umusada w'ingabo, umusada w'ibikoresho ndetse n'abagomba kuvurwa, byabaye ibibazo bikomeye cyane. Bibutsa ko hakomeje kugenda humvikana abasirikare benshi cyane bayoboye muri uru rugamba bari kugenda bitaba Imana. Ibi nabyo bikaza kugenda bica intege abasirikare basigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu ntabwo byoroshye cyane na gatoya, ariko kandi urugamba wo kurutsinda we ari kugenda agaragara, kuko ubu tuvugana iki cyumweru cyonyine ingabo z'Abarundi zimaze kugwa kuri ubu butaka ni bakuru gusa, bagiye bagabwaho ibitero mu operasiyo atandukanye ndetse akaza kugera ku ntego. Kisekedi afite bamwe bamurwanya muri leta ya Kinshasa, byamaze kumenyekana. Ibi ni ibintu biteye ubwoba n'inkeke kuri uyu mugabo uri kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo aze gukoresha amatora ya referendum maze kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yongera byemererwe. Ibi bivugwa neza ko ari byo biri gutuma benshi cyane bamutega imitego, kabone n'abahafiye bari bashinzwe umutekano we. Ndabikubwira uraza kumva iyi operasiyo ikomeye cyane ariko itagenze neza ku bayipanze, kuko bisa nkaho perezida w'igihugu cya Congo yaraguye neza mu mutego, aho benshi bavuga neza ko asimbutse urupfu ku buryo bwa burembe. Ibi ndabikubwira, ariko ndanakubwira ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, igisirikare cya MA23 aho gikomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'uyu mutwe wa Fdlr ndetse na Wazalendo, ndetse tutibagiwe n'ingabo z'u Burundi. Hongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. Niki kibaye gitumye ingabo z'u Burundi zongera gusubira inyuma? Bimwe mu bikoresho byabo byongeye gufatirwa
n'uyu mutwe watwirwaneho ndetse ufatikanyije na MA23. Ibi byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bitera ubwoba cyane ingabo z'u Burundi zisa naho zongeye kwikorera amaboko. Havumbuwe bumwe mu bubiko bw'intwaro nabwo bivuga neza ko zari munsi y'ubutaka mu bice abarundi bakontorora. Ibi byaje kumenyekana ubwo imirwano ikomeye cyane yaberaga mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira, yaje gutuma abasirikare b'u Burundi birukanka amasiga abana maze MA23 iza kuba ivumbura izi ntwaro, aho yazivumbuye iri kumwe n'izi ngabo zatwirwaneho. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cyatwirwaneho nk'uko byagaragaye bamwe mu basirikare ndetse biganjemo ab'igitsina gore basaga n'abafite intwaro zigezweho ariko ziganjemo imbunda ntoya, bemeza neza ko ari intwaro zambuwe leta y'u Burundi ndetse ubwo n'abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka. Ibi byose bikomeje kugenda biteza intugunda zikomeye cyane, ariko kandi tutibagiwe ko byose biri guhita bigira ingaruka Bujumbura na Gitega hakurya kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru nanone nyamukuru, reka manze nkubwire ko ubu tuvugana nyine perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo aho aherereye ni umwe ngo mu bari mu mashimwe akomeye cyane ndetse ashima ko yari yagenewe kuba yakicwa ariko bikaza kurangira Imana ikinze akaboko. Uyu mugabo mu busanzwe benshi baravuga neza ko yamaze kugira benshi bamurwanya ndetse bakomeza kugenda berekana neza ko badashyigikiye na gatoya ibikorwa bye uko byagenda kose. Bamwe bakavuga neza ko itsinda rikomeye cyane ryiganjemo abakire ndetse n'abandi banyepolitiki bari kugaragaza neza ko Tshisekedi atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi kandi bisa naho kumwitambika byakoroha kuko kugira ngo yiyamamaze byonyine azabanza gukoresha amatora ya referandumu kugira ngo yerekane ko abaturage aribo bamusabye ndetse ko bamutegetse kongera kubaha amahirwe yo kubayobora. Ibi rero nibyo biri kurwanwa na bano batavuga rumwe na Tshisekedi. Amakuru aravuga neza ko ibi byose biri kuba mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nawe yarahitanywe ndetse nk'uko bitangazwa ko yari yishwe mu buryo bw'amaherere. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi yagabweho igitero gikomeye cyane hafi neza n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ubw'imodoka ye yarashweho ndetse ikimeze nkaho ari ikigrenade cyangwa se rokete ariko ntoya. Ibituma benshi bavuga neza ko ibi byose biri gukorwa na bamwe mu bamurwanya kandi bikinshasa. Hari abarengereye bakavuga neza ko MA23 iri mu maoperasiyo akomeye cyane. Ibi nta wabihamya kuko bisa naho ari ibintu bigoye kugira ngo MA23 ibe yaba igeze Kinshasa. Gusa igishoboka n'abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kuvuga neza ko hano MA23 ibikorana na bano bari kurwanya Tshisekedi kandi inshuti ze za hafi. Ibi byo benshi bavuga neza ko byo bishoboka ndetse binahabwa amahirwe. Iyi modoka ya Tshisekedi bivugwa neza ko ubundi uretse ko yagize amahirwe ubundi yakabaye yasandajwe n'iyi rokete ntoya, ibyahise binagerageza kugirwa ibanga ariko n'ubundi ntabwo byari bukunde. Iki gice ntabwo kiba kirimo muvoma, ni igice kigendamo abakomeye cyane werekeza neza ku biro by'umukuru w'igihugu. Bisa nkaho ari cyo cyatumye abaturage benshi cyane badahita bahuzura ndetse ngo banafate amwe mu mashusho, kuko igiturika kikimara guturika nibwo hagerageje kuza abaturage bahurura, ariko bisa nkaho bakumiriwe ku buryo bukomeye cyane, dore ko benshi bari banagize neza ko perezida w'iki gihugu cya Congo Tshisekedi yaba ahise ahasiga ubuzima. Ariko imodoka yararimo, amakuru avuga neza ko itagize ikibazo gikomeye cyane ku buryo nawe yashoboraga no gukomereka. Ubu Tshisekedi ni muzima, ariko benshi bemeza neza ko yamaze gusimbuka urupfu, aho benshi bari kuvuga neza ko n'ubundi rusibiye aho rugomba kunyura kuko aba bari kumurwanya ni aba hafi ye, bazi muvoma ye iyo ari yo yose ndetse basangira nawe. Ibi rero bikaza kuvuga neza ko hari bamwe rwose bari kumurwanya Kinshasa, bamwe mu nshuti ze ndetse babarizwaga muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Kapiteni Etienne bivugwa neza ko yari yahawe inshingano ndetse na General Muzinga ukuriye ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka kugira ngo amubere mu bice atagombaga kumenya ikiri kujya mbere. Amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri ibice bitari birisanzwe biberamo imirwano, ahubwo MA23 yabyegereye kugira ngo itege uwari wese uko yari izi neza ko igisoda cy'u Burundi kizagerageza kwinjirira mu bice bisa naho bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana twavuga neza ko izi ngabo z'abarundi
zakoze igisa naho ari ugusura tere ndetse bakagenda bareba aho bazajya banyuza zimwe mu ntwaro zizaba zitegeye ibice bitandukanye birimo igisirikare cya MA23. Ibi rero nibyo byaje gutuma benshi mu barwanyi b'Abarundi baza guhabwa misiyo yo gucunga umutekano. Uyu mugabo ufite ubunararibonye Kapiteni Etienne w'imyaka 42 nk'uko amakuru yagiye abitangaza, dore ko hagaragaye namwe mu mafoto yagomeje kugenda acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu rero hagaragaye ikimeze nkaho ari ugutungurwa ndetse no kudakora ibintu uko byakabaye bikorwa mu buryo bwa gisirikare. Ubusanzwe iyo hari umuyobozi nk'uyu afande ukomeye cyane bagomba kumucira inzira, hakoherezwa itsinda risa naho ari ry'abasirikare b'abakomando bajya kureba imbere niba nta kibazo gihari, ko kandi baba biteguye guhangana mu gihe bakubitanye n'umwanzi batari biteguye. Ibi nta byakozwe uko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro. Nicyo cyaje gutuma rero uyu mugabo aza kwisanga mu ntambwe 18 ndetse ibyaje gutuma hahita hasangwa abasirikare ba MA23 bari binyegeje mugabo mu bice bisa naho bigoye kumenya aho bari, bitewe nuko aba basirikare b'Abarundi kandi batari bohereje itsinda ry'abasirikare basanzwe bagenda ari 4 cyangwa 6 kugira ngo bamenye niba nta mwanzi uri imbere. Haje kubaho ikimeze nko gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kuraswa imodoka itiraswa n'amapine, maze kugira ngo uyu mugabo ayivemo biza kugorana cyane. Ubwo yageragezwaga kunyuzwa mu muryango wo ku ruhande rwo hepfo n'abamucungiye umutekano, niho yarasiwe ndetse umurambo we ugwa mu muhanda. Bamwe bavuga neza ko MA23 kimara kubona neza ko imaze kubarasa haje igifaru cyayo. Amakuru akavuga neza ko gishobora kuba cyanamunyuze hejuru, kuko hano hari hamaze kuba ikimeze nka jamu, imodoka zigera kuri 3 zose ziri mu muhanda, zimwe zangiritse, amapine yatobaguritse nyuma y'imirwano yari imaze kuhabera. Abasirikare bananirwa gukura umuyobozi wabo hano ku kibuga cy'imirwano. Byose biri kuba ndetse bikaba bikurikirana ndetse bigakomeza kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikiri kujya mbere mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugaragara nkaho nta mbaraga zifite ndetse zikagaragara nkaho bisa naho ari ukurwana byabihishe. Ubu tuvugana rero abarwanyi b'u Burundi bakomeje gusa naho batsindwa mu mpande zose, ariko urupfu rwa Kapiteni Etienne we rusa naho ruri buze kuvugisha benshi cyane. Nyuma y'urundi rupfu kandi bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi Fdlr Kano nawe wiciwe muri ibi bice, ariko ibice bikaba atari ibice bimwe, ariko byose ni muri Fizi ugana mu mujyi wa Uvira. Nanone reka twihute cyane twigire muri Plaine de Ruzizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ahakomeje kumvikana ikimeze nkaho ari amasasu y'imbunda nini. Amakuru yamenyekane neza ko hari ingabo za MA23 zari zagabweho igitero n'Abawazalendo ndetse bari kumwe n'ingabo z'Abarundi, ariko bisa naho cyari igitero kidakomeye cyane, ahubwo MA23 yakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo abangaba ibasubize inyuma ndetse ibakubite nta mpuhwe. Ibi rero byakozwe ndetse binagerwaho kuko abasirikare benshi cyane ba Wazalendo bagaragaye birukanka amasigamana, abaturage nabo bahinduru mu bice bagendaga banyuramo. Amasasu yababanye menshi MA23 itangira gukoresha ibimeze nkaho ari ibiroketi yakubitaga mu bivunge byabo maze bakagwirirana nk'ubushwiriri. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragaza ko MA23 ihagaze neza mu bice byayo ndetse nta wagomba kuyisukira uko yiboneye. Ubu tuvugana rero amakuru yagiye hanze, aravugwa ko MA23 yamaze kubacakira ndetse bafite video k'amasegonda 3 kagufi cyane. Umwe mu bazungu arimo avuga mu rurimi rw'icyongereza ati "Dokirazi" cyangwa se ntimutwice, kuko bisa naho yari afite ubwoba bwinshi ndetse bamwe batakambaga bavuga neza ko bafite imiryango basize iwabo, nyamara birengagije amagambo yavuzwe na Lieutenant Colonel cyangwa se uwahawe amapeti nyuma yo gutabaruka
uyu nta wundi ni Ingoma wari umuvugizi wa MA23 wakundwaga na benshi, wabwiraga abazungu ko barimo barwanira amafaranga nyamara bo bari kurwanira ubuzima bwabo ndetse n'uburenganzira bwabo. Aba rero basa naho ibi batabyibuka, niyo mpamvu bari gutakamba bavuga neza ko bagiriwe amahirwe bakaza kurekurwa bagakurwa kuri ubu butaka, bishobora kuza kuba bituma bagira uko basubira mu gihugu cyabo ndetse bagasanga imiryango yabo, ariko kandi bisa naho bitari buze kongera kwemerwa kuko MA23 isa naho yarakaye cyane. Kandi biraza kugaragaza ko hari abacancuro benshi bamaze gufatwa muri iyi minsi. Aba rero bari kugenda bavuga systeme y'imikoreshereze y'intwaro zikoresha ikirere byinshi cyane mu mabanga y'igisirikare cya leta ya Congo n'Abarundi byamaze kugenda bijya hanze, ibintu bisa naho bitoroshye cyane. Nkwibutsa ko abacancuro benshi cyane bagiye baza muri iyi minsi, bagiye binjirira ku butaka bw'u Burundi neza ku kibuga cy'indege Ndade International Airport cyahari i Bujumbura, maze bakaza bakerekeza ku butaka bwa Uvira. Bisa naho Burundi bufite akaboko kanini cyane mu kohereza ndetse no kuzana aba bacancuro kuko byagaragaye. Ubu rero nta mbabazi zisa naho zijyari ku ruhande rwa MA23, isa naho yarakaye cyane, irimo iratanga isomo rikomeye cyane ry'urugamba ikubita itababarira. Ibintu birakomeye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje kwibaza inkuba irimo ibakubita, bakomeje kandi kugenda bitana ba mwana mu bijyanye n'ibikorwa biri kubatungura. Ibice bitandukanye ingabo za leta ya Congo zibarizwamo bikomeje kumvikanamo amasasu menshi cyane, babivuga neza ko hari udutsinda twamwe mu basirikare ba leta ya Congo barimo basubiranamo na Wazalendo ku bijyanye no kutumvikana, bikarangira nabo ubwabo bari kurasana hagati yabo, ikigaragaza kuri urugamba kurutsinda bigoye. Ubu rero inkuru ikomeje gucicikana, n'inkuru yerekana neza ko MA23 irimo irahiga uwitwa umukamanda, apfa kuba ari umuntu ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo n'abacancuro, kuko iri banga ryakomeje gufasha izi ntare za Sarambwe mu gukomeza kugenda zirwanaho, kubera ko zamaze kugenda zica abami maze abasigaye bagakomeza kugenda batatana. Iyi system irimo irakoreshwa mu buryo budasanzwe, aho MA23 ikomeje kugenda ikora izi operation kandi zikagerwaho mu gihe abasirikare benshi cyane b'Abarundi ndetse n'ingabo za Congo mu gutakaza abayobozi buri munsi, abasimbuwe nabo bagakorwaho ibitero bikomeye cyane kugeza no ku bacancuro. Ibi byose byagiye bigaragaza ko abacancuro ndetse n'abasirikare b'igisirikare cyaje gutanga umusada bose ubuzima bwabo buri mu kaga, tutibagiwe n'abayobora urugamba ku mpande zombi. Ibyo MA23 yakomeje kugenda ikora, uyu mugabo bivugwa neza ko yishwe, ariko urupfu rwe rukaba rwabaye nkaho rutungurana cyane. Bamwe bavuga neza ko hashobora kuba harimo akagambane ka bamwe mu bamurinda, bati niki gishobora kuba kugira ngo ufite ipeti rya Lieutenant Colonel cyangwa se Lieutenant Colonel aze kwicwa ku rugamba? Ese uyu nguyu ko atajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo arasane, ninde wamugambaniye? Ibi byose nibyo nkubwira, ariko bisa naho atari n'akagambana, ahubwo ari ubwenge budasanzwe MA23 yongeye kwifashisha kugira ngo ibashe kugarika ndetse no kugenda itsindura urugamba. Ni inkuru ndi bukubwire nkayigusesengurira akantu ku kandi, maze ukaza kumvura urupfu rw'uyu musirikare. Binavugwa neza ko umurambo we wananiwe gukurwa ku kiwanja, ukaza gusigara ndetse abaturage bakaza gutungurwa no kubona umugabo nk'uyu ukomeye. Bivugwa neza ko benshi bari banamuzi, kuko biriya bice abasirikare b'Abarundi benshi baza kubikontorora basa naho bamenyekana mu baturage, bakajya bavuga ngo afande Muzinga cyangwa se n'aba basaga n'abamwungirije. Umurambo we kubona mu muhanda usa n'uwarenzweho n'ivumbi, ibi bisa naho abamurashe bari bafite guhangana na bagenzi babo bari kumwe n'uyu musirikare, ibyatumye umurambo udahita ukurwa ahangaha, maze n'abari bari kumwe nawe bakirukanka amasigamana, kuko rwari urugamba rukomeye cyane. Ibi nabyo byateye agahinda benshi no kwibaza, atese koko ni MA23 yamurashe cyangwa ni bagenzi be bamugambaniye? Abandi bati nta wagambaniye
kunganira koroneri ku rugamba, kuko koroneri ntabwo aba ari imbere ari kurasana, ahubwo ni imwe mu bice abagenda yerekana azi neza ko bitarimo imirwano ndetse bigoye ko hadu yahagera, maze agenda atanga amabwiriza y'uko bagomba kwitwara. Uyu nyine yapfuye, ntabwo turi bubitindeho, ahubwo reka nkubwire uko mudahusha wa MA23 nuko operasiyo kose yagenze, maze abadede bisanga mu muriro ukomeye cyane batabasha kudefanda umuntu nk'uyu ukomeye mu gisirikare cyabo. Ingabo za Congo nazo ntabwo zabashije gukora role yazo zari zahawe, kuko zari zabwiwe neza ko zigomba gupanwa, maze ibice byose uyu mugabo aza kugenda anyuramo bikaba ari ibice byizewemo umutekano. Ariko se ingabo za Congo ko zinyuriye inzira imwe musururu, maze biza kurangira uyu mugabo igice yanyuragamo n'abamucungiye umutekano birangiye bisanze bageze mu bice MA23 yari yateguyemo iyi operasiyo, biza kurangira arashwe. Ibintu ntabwo byoroshye, ubu tuvugana bombori sambaratika zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zahise zitangira hariya ku butaka bwa Fizi no mu nkengero zaho ibice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko byamaze kwibasirwa n'amasasu menshi, aho bisa naho aba basirikare bananiwe gutabara mugenzi wabo, bahise bagira umujinya ukomeye, ndetse nyuma yo kunanirwa gusevinga ubuzima bw'umuyobozi wabo mu buryo bw'amaherere batangiye kurasa mu baturage, bigaragara nkaho ari umujinya ndetse n'igikorwa cy'urugomo gikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagombaga kugaragara muri ibi bikorwa byo muri Fizi, kuko byagaragaye neza ko hano muri Fizi bisa naho hariho ingabo za leta ya Congo zisigaye zipangira urugamba ndetse n'abarundi. Hanagaragaye General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'Uburundi zose. Ubu rero uwasaga naho ari umwe mu nkingi za mwamba ukurikira General Muzinga ukuri ibikorwa bya gisirikare by'izi ngabo z'abarundi ku butaka bwa Congo, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'Uburundi. Ubu ngubu nawe ari mu marira General Muzinga nyuma yo gutakaza uyu mugabo Lieutenant Kano ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa neza ko yari afite skills zijyanye n'intambara ku rwego rwo hejuru. Uyu yamaze gupfa, ariko kandi ibintu ntabwo byoroshye. Ibice bitandukanye bya Uvira haragaragara imodoka z'abarundi, bamwe bavuga neza ko zisha naho ziri gusubira inyuma mu bice bigana ku mupaka wa Kavimvira, abandi bakavuga neza ko ari patrouille nafu iri gukorwa mu mujyi wa Uvira kugira ngo hakurwemo bamwe mu bashagire ndetse bafatwa nk'ibyitso bya MA23. Nyamara ukuri kwamaze kumenyekana neza ko abarundi batangiye gushyubwa bimwe mu bikoresho bari kubicikisha kugira ngo MA23 itaza kongera kubatungura ikabitwika ndetse cyangwa ikaba yabibambura, mu gihe bamwe bavuga neza ko abarundi urugamba kurutsinda nabo bitaborohera, kuko nibi bikoresho bari barazanye kuri front line bagomba kwifashisha barimo babisubiza inyuma. Bivuze ko n'imipango bari bafitiye amaze kugenda ihinduka, ibyo benshi bafata nkaho ari igisirikare cy'u Burundi cyananiwe guhagarara mu ngamba. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Ubu ndakubwira neza ko ikitwa Poezi Roma 23 nyuma yo kumenya neza ko hashizwe ingamba nshya z'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bose bashaka kuza kuyisubiza, ndetse ngo bakoresheje imbaraga z'umurengera zirimo n'iza drones. Bisa naho MA23 nayo yaje gufata intwaro ziremereye cyane zishyira kuri imisozi yitegeye ahangaha, kuko kwafata bisa naho bigoye, maze ikajya irasa uturutse imbere n'inyuma wese ushaka kwinjirira ibi bice kugira ngo ikomeze kugenda ihakontorora nk'uko bikomeje kugenda bibafasha abasore b'intare za Sarambwe n'amadubu gucunga umutekano w'abaturage muri ibi bice. Itumanaho ry'ikibuga cy'indege risa naho ritari gukora ndetse rimaze iminota myinshi cyane ryavuyeho, aho bagaragaza ibimenyetso byerekana neza ko ubu igisirikare cy'u Burundi gisa naho kigowe ndetse cyananiwe kuba cyakora buri kintu cyose kugira ngo babashe kugarura data ndetse n'amakuru yamaze kugenda. Ubu tuvugana aba IT ba Bujumbura bahagurukijwe ndetse n'abandi bose b'abatekinisiye kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo baze kureba icyatumye
amabanga menshi cyane ari kujya hanze, ndetse iki kibuga cy'indege bikaza kugaragara neza ko communication yacyo ishobora kuza kuba iri gukoreshwa n'abandi bantu bataramenyekana. Ibyinjira n'ibisohoka hano amakuru yabyo yamaze kumenyekana, raporo yose n'ibyavuzwe byamaze kujya hanze, bisa nkaho arimo MA23 iri gukorana n'iyi mitwe ya FNL ndetse na Red Tabara, ntabwo biramenyekana. Gusa niko leta y'u Burundi yatangiye kugenda inuganuga ivuga neza ko abayirwanya bafite ubushobozi bukomeye cyane, ngo arimo MA23. Gusa MA23 yo ivuga ko itarwana n'ingabo z'u Burundi, ahubwo ko igerageza kwirwanaho mu gihe izi ngabo z'u Burundi zayiteye ku butaka bwa Congo, ku butaka bwa kavukire, ndetse ikagerageza yirwanaho, ndetse ikaba yarafashe umwanzuro wo kujya nabo ibatera kugira ngo intambara ireke kubera mu mihana ituyemo abaturage. Ubu tuvugana rero uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na General Muzinga, aba bose bakora ndetse akazi gakomeye cyane mu bijyanye no kuyobora izi ngabo, yaba General Muzinga uyobora ingabo zirwanira ku butaka ndetse na General Prime Niyongabo uyobora, ni ukuvuga ko ari umugaba mukuru w'ingabo, umushikiranganji mukuru, ndetse n'abandi bayobozi nyine nka Minisitiri w'Intebe. Aba bose bafite inama ikomeye cyane, inama y'igitaganya bahamagajwemo na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje kugaragaza neza ko igihugu cye cyamaze kugenda kigirwa indiri y'abanyabyaha. Ubu tuvugana amasoko menshi cyane ku butaka bw'u Burundi amaze gushya, ndetse akomeje kugenda ashya umunsi ku munsi. Ibi nabyo biri kugaragara nkaho ari icyuho gikomeye cyane kiri muri iyi leta y'u Burundi, aho benshi bakomeza kugenda bavuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yananiwe kuruganiza, adafite ubushobozi bwo guhangana, ndetse ibikoresho bisa naho ari hafi ya ntabyo, ariko abasirikare yakomeje kubamarira ku butaka bwa Congo nk'uko bikomeza kugenda abigaragazwa. Ariko kandi igihangayikishije ubu tuvugana, Bujumbura bisa naho iri mu kangaratete, kuko benshi barabona byinshi cyane, ariko ntabwo bari kumenya ikiri kujya mbere mu bijyanye na systeme zikoresha ikibuga cy'indege, byatumye nyine n'amabanga akomeza kugenda ajya hanze, ibyinjiriye kuri iki kibuga, ibyatangajwe. Ubu tuvugana rero amakuru avuga neza ko perezida w'iki gihugu cya Congo nawe akomeje kugenda ahamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo amubaze ikibazo cyamaze kuba, kuko hamaze kugaragara amakuru ko ibijyanye n'ubutasi bw'igisirikare cya MA23 gishobora kuba gifite amakuru ajyanye n'ibyo Tshisekedi yagiye yohereza kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Hakagaragara rero byinshi cyane mu bisa naho hari ibimenyetso bivuga neza ko ubu abasirikare b'u Burundi basa naho bo bari gushira ku butaka bwa Congo, ariko kujyana y'abandi biri buze kugorana, kuko bamaze kuvumbura neza ko MA23 yakomeje kubajijisha, aho bw'iyi mitwe yitwaje intwaro yaba FNL ndetse na Red Tabara bakaba baramaze kwiyubaka ku buryo igisirikare cy'u Burundi nacyo gikwiye kugenda kikarinda imbibi z'igihugu cyabo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Byose biragaragazwa muri raporo yamaze gushyirwa hanze n'igisirikare cy'u Burundi, yerekana neza ko harimo crise ikomeye cyane, umubare muke w'abasirikare, ndetse ibikoresho byinshi byamaze kwangizwa, bimwe byarafashwe ibindi biratwikwa, ndetse ibindi byakoreshejwe ku rugamba mu guhangana na MA23. Ibi rero byose barakomeza kugenda abarundi babyekeka kuri perezida w'igihugu cyabo, bavuga neza ko yakomeje kubarangarana, nyamara akirengagiza neza ko amatora y'umukuru w'igihugu asigaje amezi makeya, akaza kuba ashobora kutagirirwa icyizere n'aba Abarundi. Aba bagabo bafite benshi bakorana mu nzego za gisirikare nk'uko bigenda bitangazwa, aribo bagize uruhare rukomeye cyane nk'uko bigenda bigaragazwa, n'ubwo bamwe bakomeje kuzanamo MA23 ko iri tsinda ry'abanyepolitiki bakomeye cyane abakire ruharwa basigaye bakorana bya hafi n'umutwe wa MA23. Kuba MA23 yagira abari Kinshasa ndetse bafite ijambo rikomeye cyane bakorana nabyo, byerekanwa nk'aho ari intsinzi ikomeye cyane kuri AFC MA23 ikomeje guhaguruka ikerekana neza ko ishoboye byose, bisa naho ari ibijyanye na dipromacy ndetse na politiki, ariko n'iby'urugamba ikomeje kwinjirira binyuze mu makuru y'ubutasi akomeje kugenda atangwa. Amakuru aragaragaza neza ko aba bagabo babiri barashwe ubwo bari mu modoka ikurikiye isanzwe itwara umukuru w'igihugu, maze bivugwa neza ko bahise bicwa, ndetse bishoboka ko barashwe n'abantu barenze umwe, kuko uko amasasu yakurikiranye byasobanuye
byasobanuwe neza ko harimo babiri barasiwe rimwe, ibisa naho byari byapanzwe ku buryo aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babaye nk'abakubiswe n'inkuba muri karisi, ubundi basanzwe bazi ko ziba zirimo umutekano wizewe. Ninde urukototera ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubwo bakomeje kugenda bagera uyu mukuru w'igihugu cya Congo amajanja? Ni byinshi rero byamaze kujya hanze. Ubu tuvugana bisa naho hariya Kinshasa bombori zatangiye, sambratika zikomeye cyane. Abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bahagurutse basa naho bari kugaragaza neza ko ibi ngibi ari ibintu bizakomeza ndetse bigomba kutavaho. Abandi bakagaragaza neza ko abasirikare benshi cyane bakuru mu barinda umukuru w'igihugu harimo abagambanyi bakomeye cyane, ndetse ko Tshisekedi umutekano utizewe. Ibi nibyo byatumye mu minsi igera kuri 3 gusa ishize Tshisekedi ahindura bamwe mu bamugendaga iruhande bamurinda, ndetse abahindurira inshingano kuko byakekwaga neza ko yavugaga ko aribo bamugambanira, nyuma y'uko hamaze iminsi hagaragara umwe mu bagore winjiye mu rugo rwa perezida Tshisekedi hariya hatuye Kinshasa, ndetse uyu mugore akaba yaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga harimo X, ndetse abanyamakuru bakomakomeye bo ku butaka bwa Congo n'ibinyamakuru rutura byandikira muri Afurika byakomeje kuba bitangaza ndetse binagaragaza amashusho y'uyu mugore winjiye mu rugo kwa perezida, akagaragara arimo aracyocyorana n'abasanzwe barinda umukuru w'igihugu, ababwira ko ari umugore wa perezida, mu gihe umugore wa perezida Tshisekedi azwi, ndetse uyu Denise akaba ariwe mugore wafatwa nk'aho ari uw'isezerano. Nyamara hagaragaye undi ugaragara avuga neza ko atagomba gusohoka muri uru rugo, mu gihe umukuru w'igihugu cya Congo ariwe mugabo we, ndetse akababaza ngo ndasohoka njye nsize umugabo wanjye. Ibi nabyo byabaye ikibazo gikomeye cyane, bigaragara nk'akagambane ndetse no kwinjirwa gukomeye, aho uyu mugore yabashije kugera mu rugo rw'umukuru w'igihugu ndetse akiyicarira rwose kumusora. Byari byaguranye, amashusho mwarayabonye. Ibi rero biragaragaza neza ko n'undi ufite gahunda y'ubugizi bwa nabi ashobora kwinjira ndetse akagira byinshi ahungabanya nk'uko byamaze kugenda. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya. Kinshasa bombori sambaratika, igisirikare cya leta ya Congo gikomeje kurwana ndetse kugira ngo kirebe uko cyavumbura umwe mu batanga amakuru hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Aka kanya rero abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kugenda bakora igishoboka cyose ngo baze kumenya abagambanyi babarimo, ariko bisa naho ari benshi cyane kandi bati uhagarikiwe n'ingwara avoma. Hari benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kugenda bagerageza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo bakomeze kugenda barinda ko Tshisekedi ashobora kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana rero Kinshasa ntabwo byoroshye, nyuma y'urupfu rw'abagadi babiri bivugwa neza ko aribo barashwe rugikubita, undi umwe wa gatatu araswa nyuma. Aba rero babarashe nabo ntibaramenyekanya. Aha baribaza bati ese kamera de surveillance, kamera z'umutekano zirerekana iki? Bivugwa neza ko hageragejwe gukusanya amwe mu mashusho, hagaragara abagabo batatu ariko udashobora kumenya kuko bari bambaye ibisa naho ari ibipfuka amaso. Ibintu rero bigaragaza neza ko ubu uwabikoze yari yiteguye ndetse atekereza neza ko ashobora kuza kumenyekana, asa naho yarazi angere izi kamera z'umutekano hano hafi n'urugo rwa Tshisekedi zifata, ndetse akaza kuba yikinze ibipfuka amaso kugira ngo ataba yamenyekana. Amakuru yahereye aho kugira ngo bamenye igikurikiraho byagoranye, gusa amashusho asa naho atagaragaraga neza bitewe n'uwarashe aho yarahagaze. Yagaragaje abagabo babiri basa naho bari bipfutse mu maso, bivugwa neza ko bikekwa ko aribo bakoze iki gikorwa cyo kwica bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Sinamakuru nyine abyemeza ko urupfu rw'abacancuro bagera kuri 6 ariko wa 7 amakuru atugira haremeza neza ko atapfuye ahubwo yakomeretse ariko agafatwa ari muzima muri operasiyo yiswe netre. Ni operasiyo yakozwe na MA23 yo kuburizamo cyangwa se yo kunetraliza ibitero byari birimo bitegurwa n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi, dore ko bari bamaze gusinyira kwigarurira ibice bitandukanye Pwezero Minembwe, ngo bakaza kwerekeza na za Mikenki, ibice byegeranye hariya kugira ngo bongere kugira ibirindiro bikomeye, kuko ibirindiro bari bahafite byose bisa naho MA23 yamaze kubibirukanamo. Ubu tuvugana rero ibintu birakomeye hano ku
butaka bwa Congo. Operasiyo ya MA23 yiswe Operation Netre niyo yabashije guhitana aba basirikare b'abacancuro, dore ko amakuru yemeza neza ko ni operasiyo yakorwanye umuvuduko udasanzwe. Bisa nkaho drone zari zamaze kuzanwa ibitwaro biremereye cyane mu mujyi wa Uvira. Ibi byose bishobora kuza guhinduka imfabusa imbere y'amaso ya MA23 yamaze gucakira ku buryo bukomeye cyane aba bacancuro, ikaza kubarasa urufa ya nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze kubera neza hafi na Fizi, aho abacancuro bari kubarizwa. Operasiyo yakozwe mu buryo bwa gikomanda ariko buvanze n'uburyo ubw'ingabo zirwanira ku butaka zari zabaze gukubura ku buryo byoroheye aba bakomando kuza gutambuka ntacyo bikandagira, nibashije gutuma igisirikare cya leta ya Congo kiza gusa naho kimanitse amaboko imbere yabo bahanganye. Ibintu bisa naho bikomeye cyane, ibintu biteye ubwoba. Agahinda ni kose ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Aba basirikare bakomeje guhura n'uruva gusenya, imipangu yabo yose irimo iraburizwamo. Kuri ubu rero hari hatahiwe abacancuro bashya bari barahawe inshingano nshya n'umucancuro mukuru Eric Prince ukuriye iri tsinda rya Balaka ry'Abanyamerika. Nk'uko byagaragaye, amaze iminsi afitanye inama zikomeye cyane, meeting za buri munsi n'abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi ndetse n'abasirikare mu gisirikare cya leta ya Congo. Ibi rero byaje kugaragaza urwego rudasanzwe aba bacancuro ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'ingabo z'u Burundi bari basizeho iyi mirwano, ndetse iyi mirwano yagombaga kuba kuri standard idasanzwe kugira ngo MA23 ize kugenda ikurwa muri ibi bice, ariko birangiye bisa naho bitabakundiye. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyamaze kuba kibakura mu nzira bamwe mu bacancuro kugira ngo baticwa, ariko byarangiye aribwo baguye mu mutego, kuko aho bahungiraga basanzwe hazengurutswe n'izindi ngabo za MA23, maze aba bari muri operasiyo yiswe Netre bahita abarasa urufaya. Ibi bisa naho ari imperuka y'aba bacancuro. Benshi bavuga ko kongera kubabona ku mirongo y'imbere ku rugamba nubwo bisa naho batumva, ariko byari bigoye. Aba bacancuro kandi si ubwa mbere si ubwa kabiri, ni ibyiciro byinshi MA23 yagiye icakira ndetse hari n'abifite ari bazima. Kuri ubu rero noneho birateye ubwoba niba bibaye umugaba mukuru w'izi ngabo z'abacancuro cyangwa se umuyobozi wazo w'iri tsinda akiri kuri ubutaka, araza kwibonera ko nawe acunze nabi yahura n'uruva gusenya. Ubu nanone ndakubwira ko Wazalendo zikimara kumva ibibaye, kuko zari zamaze kubwirwa neza ko ziza gukorerwa kava ndetse ku bijyanye n'ikirere zigahabwa backup ikomeye ihagije, maze zikaza kogoga ubu butaka mu gihe drone ziza kuba ziri kogoga ikirere zibacungiye umutekano ndetse zirasa ku birindiro bya MA23 kugira ngo bo baze kwa advancinga banyuze ku butaka barasa urufaya. Bisa naho bahise basohora itangazo ryihutirwa cyane, itangazo rigenewe igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abaturage. Wazalendo imaze gusohora itangazo ivuga ko mu mujyi wa Uvira ngo ibaye irekuye, ibaye ihagaritse imirwano. Ibi rero nabyo biraza kugaragaza neza ko amasaha make dushobora kuza kumva indi nkuru ivuga ibindi, yemeza neza ko uyu mujyi wamaze gufatwa na MA23. Bisa nkaho yabanje gukora ikimeze nkaho ari ugushyira hagati ikanigiza ingabo kugeza zibuza umwuka. Ibikoresho kuri ubu kwinjira biragoye, ndetse kugera mu mujyi wa Uvira hari izi ngabo z'u Burundi zifite ibirindiro, dore ko ibirindiro byari biherereza Poezero na za Mikenke byose byamaze kugenda bitwikwa, kuko amakuru aragaragaza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje kugenda abasa naho bananiwe uru rugamba. Akaba bandi ngo urubanza rwakunaniye ururaga umwana wawe, nibyo Kisekedi ari kugenda akora. Abasirikare ba Tanzania nabo bakimara kugera kuri ubutaka bwa Congo, amakuru avuga neza ko bitabagendekeye neza na gakeya. Bacyambuka mu kiyaga cya Tanganyika basanze amazi atakiri ya yandi bari baje kwifashishwa mu bijyanye no gukora operasiyo zo ku butaka, by'umwihariko ngo itsinda ryabo rikomeye cyane ry'abakomando ryagombaga kujya ryifashishwa muri operasiyo, ariko birangiye bitari buze nabo kubagendekera neza nk'uko bari babyiteze. Ibintu bisa naho bitari buze koroha muri rusange.